Makhosi mina wethu kuhamba njani? Angiphilile khehla ngeva ngakuwe. Sesine government leisure la ubonile into tibambisene kuse ubona ukuthi sine government leisure sine holiday namuhla kumbe ilanga lesi celebrate uma celebrate ka2 i-youth day iphindze kube ne-Father's Day. So ngikuphi lokubungatako wena ngoba ubhile ongakunye ufuna wena kanjani uyakhetha kumbe shothi kuhamba vele ngile government leisure kuhlangene. Hayi phela ngiyadideka thina why singabi nelanga lethu leli special. Selihleze lihlangene nalama holiday cabanga nje. Shothi wonke babe i-youth nyalo namuhla. Kahle kahle le youth day boba. Yebo holiday kube holiday thina nje sidilwa yethu le special. Yeah. Ngiyabungata o2 mina ke. Yayibona ngiyabungata o2. Ema sikhuluma last time ngale kuvele ukuthi uvete ngokukhuluma ngokuphatha kwenu mhlambe abantu lenelona lenesiphiwo. So ngifuna kuva ukuthi ikhona mhlambe vele indlela leni niphatha ngayo ngoba nikhona leni niphiwe kona yonke into ihamba nema instruction angeke uyimisuse noma kanjani. So ikhona indlela lo uphatha ngayo wena mhlambe mawube umuntu lonesiphiwo emasituni. Kunjalo wena khehla uyayibona. Mina njengama angisimngoma but unaye emngani lo sangoma uyibona. Banika imithetho lothide bafundiswa kuphila ngokweqiniso. Yeah. Nangendlela le right ngoba nawuphethwe unebungoma usuke ugoverned by madloti makhosi abavani netinvo lethi ngathi kubheke eceleni. Same applies nathi lesihamba netithunywa. Kuyendeka futhi ube mthandazo yayibo uhambe netithunywa uhambe nemakhosi uyayibona. Like le mimoya iyakhetha ukuthi ifuna ube ku yayibo ingakumbatha ube umholi welibandla. Yeah. Yayibo so njengathi lesi mina angisimuntu lothwasile yayibona siyambulelwa yayibona. Njengemuntu esikhatsini esiningi wena khehla na umuntu wakamoya utoqala utohlaliswa nemndeni lothide if maybe umbethe tithunywa angeke uthwase nani yayibona Nomndeni wakini kumbe ngiloyo yokukhulisa. Athi ngiqale la umndeni wakini yebo la utokhulela khona. Yeah. I-universe yowenda sho ukuthi ukhulela ekhaya leli right. Singiyakuzwa. Yebo kani nala uyophakamisa khona sithunywa sakho yayibona uyofika ufundziswe imithetho lethide ukuthi umuntu lonesithunywa udiphatha ngalendlela. Yeah. Yayibona awuhambi ulala nanoma ngabe ngibani. Uyangithola. Awutholakali nje mina ngimuntu lothanda abantu. Yayibona but kungiphumile uhlala enzaweni la kugcwele khona abantu. Ngahlala enzaweni la kugcwele khona abantu nje ngidiva ngi-uncomfortable. Ngiphathwa siso. Yeah. Yebo ngishatshwe inhloko udonsa ukugula kwebantu na uhamba nemimoya. So uya affecteka somehow kunetindlela lesikumele siphile ngato. Yeah. Yayibona imithetho leminye siyambulelwa. Yeah. Uyangithola. Sometimes uyenda liphutha ngoba umntwana. Yeah. Bantu correct ukuthi no awudiphathi ngalendlela. Uyayibona bayakhuluma nawo bafika kuwe abantu abadala bakutshela ukuthi no awudiphathi ngaleyo ndlela. Kunetinto lotodenda tichele tikwenda uchelelana nesithunywa and once isithunywa sakho ehlahle imali tinkinga tiyenda uyayibona tinkinga tiba diningi. Ngithola Le mithetho yani yokuthi ivikela nini kahle kahle ngoba ngasikhathi sinokukhala nasemakhaya ukuthi babe u-street kusasa ubuye ubonana nenkinga la so uyasho ukuthi wabona umuntu omdzala kwamlaleli bekafundzisela ukuthi uvikela wena but wena ubone ngathi bowungekho ebusheni bakhe. So le mithetho yani ivikela mhlambe nini ngaleti phiwo teni. Yayibona njengoba ngingimenzi so I represent an entire generation of my ancestors uyangithola. Yeah. Le mithetho ayigcini ngokuvikela sithundi sami kuphela. Yeah. Ivikela nesithundi sebantu labangiphethe. Yeah. Uyayibona. That's why nje if you disrespect umuntu wakamoya you should be worried. Uyangithola because awu disrespect yena kuphela. Yeah. Disrespect nalabantu labambethe and awubadi ukuthi bayingakho. Uyayibona.
labanye banelilaka abacoli utokucolela yena but bona bangacoli mase bakushaya nibuya nima-gangster ngisafuna kusho ukuthi mase kubuya kuyi-gang babuye bakushaye kabuhlungu uthi umuntu uyakuthakatha kana so le mithetho ivikela wena njengomuntu wakamoya isithundi sakho uyayibona ivikele isithundi sebantu lophila nabo umndeni wakho uyayibona sivikele nesithundi sema-ancestors akho because angeke bantu angeke bakuthembe netinkinga tabo wena ngikufika i-client lakho litohlola ulitshele inkinga talo likutshele inkinga takho bese sowucoca ngato sowuposta ngato batokuthemba njani bantu so kunendlela lekumele sithi iphathe ngayo asi-expose mina njengami noma ungangithola ngendaba angeke ungikhanze ngikhuluma ngetinkinga talinye umuntu uyayibona ngiyo leminye imithetho nje leyo lesimbulelwe yona ukuthi awugcoci ngetinkinga tema-clients akho kulabanye abantu ngisho even ku-partner yakho awugcoci ngato inkinga mos emasontweni sinema-rosali sinokufasa iphambano then nathi sinokublinga la kule lona yemiculo so nani ngiyanibona nishaya emablingi kunema-beats kunema-jiva namhla singakhulumi mhlambe ngala ma-functioning tip letinto mhlambe le nithi sebenzisa nithi igabi uma ngasho ukuthi sinalo kunalo ngoba amahiya ubonile siwabalile okay kunema-sesh kunema-bidane ibidane it's similar to i-sesh but ikhulu lona yabona insambulo ekhulu kunemajiva ngokuhlukana kwawo kunaleli gold kunaleli silver kunaleli bronze kunaleli mixiwe lelinawo onke lamakhala yayibona kunetiphandla kunetikhumba sikhumba sengwe sikhumba senkomo tikhumba netiphandla into leyi-1 ngasho ukuthi into leyi-1 because isiphandla siphuma esikhumbeni sesilwane yayibona njengesikhumba sengwe nje yabo na uhamba isikhumba sengwe esikhathini esiningi sivamise kufunwa nangabe umbethwe umuntu loke wabusa yayibona maybe your great grandmother or great grandfather was a king or chief yayibona ngiko utobona umuntu maybe utiphilela maybe usangoma kumbe umthandazo but umbethe isikhumba sengwe yayibona lo muntu loyo kushothi kunemuntu lakahamba naye lo mbethe lebeka busa ngithola naye kushothi usuke awasekukhosini lo muntu loyo lethi ngoba vele uNkulunkulu angeke asakhala elinye live ukuthi utakunika umhlaba ukuthi lona wakho uyayibona okay into le longa langakudududa ngayo uvamise kuba mholi ube mholi welibandla uyayibona so ngiloyo umhlaba wakho uphathiswe ukukhosi wakini kumele ube mholi uhole abantu angakuphathisa ukuthini ube mholi welibandla uyayibona kumbe ube mholi nje enzaweni lethide yabo angakufaka even na kuhulumeni uyayibona se la kulamachain kunokuba nema diamond manje kule ibihlalo ngasikhathi ngokubona kule ngamathambo lokunye nokubona kule ngamatinyo yini okunye lengishiya hayi lokunye sekwabogogo ngifuna la lokungathi cishe general ngicetha kuba sekungena njani lokuthi mhlambe ngikuthole solengise litinyo faka nelisiba mabomu then into kunye lengisengiyakubala senelithambo tinvo leti lebegqoka abantu labazala khumbula abantu labazala bebahlakaniphile bekude bebangekho familiar to i-plastic yabona lokunema-beats eplastic bebasebenzisa amathambo etilwane nematinyo etilwane uyayibona plus letinvo leti kusuke tiphethe imfihlo lejulile lokunye unokumbona aneliphondo bengisho una something lefakiwe la kuleli phondo phakathi okay yes letinto letijulile letifakiwe lapho lengeke ngithi dalule la sincane salabo madala lezi sizina sibabona bayadondolotela lapho uthi mawufuna ukumbamba inkuzi kuphumela omunye umukhwa lapha phakathi kule le botsotsi so ngidinvo lebabadenda like lamanye bebenta ngamathambo etilwane uyayibona babushape ebuhlalo bube round babhore uyayibona so that's why ubone namanje ngathi kugcokwa tinvo tetilwane uyayibona hayi akulungile asambe siyodlala ama-holiday na-Monday khona 2 holiday same day kulungile hayi sibonga